A'udzu billah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma walhiqna bis-shalihin. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi amin ya rabbal alamin. Husnul a'mal ya. Banyak. Ha? Ba? Berwadi. Waruya an Abdullah bin Mas'ud ya. Nyonya. Waruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala rak'atani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu an, sesungguh Ibni Mas'ud berkata, 2 rakaat dari orang yang zahid yang alim itu lebih bagus daripada ibadat orang abid yang bersungguh-sungguh hingga akhir masa selama-lama. Yakni 2 rakaat di semayang li orang zahid. Li zahid ganyan alim lam. Yang lebih baik daripada ibadat orang abid yang sungguh-sungguh beribadat hingga akhir masa selama-lama. Amadan sarmada apa mana? Abadan sarmada. Yan ban. Yang kedua lebih orang zahid. Arti zahid ganyan gudip dalam dunia, tapi arti ganyan hana mengemangun dunia. Ganyan gudip dalam dunia, tapi arti ganyan bulat ke dewa akhirat. Walaupun gepubut laban lagi orang buat dunia, gemekat laban lagi orang dunia, gemu'umah, gejauh belang, gemitara teki, haban. Tapi di orang zahidnya ate ke hana mengemangan dunia. Walaupun geharkat, tetapi nyan hanya jembatan menuju akhirat. Ya. Ya. Wa qala ba'dus sahabah li sadri tabi'in antum aksaru a'malan wa ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Qila wa limadza lika wala kanu azhadu minkum fid dunya. Yan ban. Berkata sebahagian sahabat bagi pemuka-pemuka tabi'in, pergi sahabat bagi pemuka-pemuka tabi'in, antum aksaru a'malan wa ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Kamu lebih banyak amalan dan lebih banyak bersungguh-sungguh daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka itu lebih baik daripada kamu. Awak drone lebih lu amalan, lebih lu sungguh.
daripada sahabat Rasulullah. Tapi sahabat Rasulullahnya lebih baik daripada kamu. Maka ada orang tanya, lima zalik. Walima zalik. Kenapa demikian? Pakai lagi nyanda mak. Kala begitu oleh sahabat Rasulullah, kanu azhada minkum fid dunya. Adalah mereka sahabat Rasulullah lebih zahid daripada kamu tentang dunia. Sahabat Rasulullah lebih zahid badunya. Don ibadat le, amalan le, tapi hana zahid. Hinan lebih sahabat Rasulullah zahid badunya. Hana mengkuman hati dengan dunia. Wa an ba'di sahabati aidan qala tabi'nal a'mala kullaha falam narki fi amri dunia wal akhirah ablahu minaz zuhdi fi dunia. Dari sebahagian sahabat Rasulullah pula berkata sebahagian sahabat, tabi'nal a'mala kullaha, kami ikuti, kami turuti segala amalan semuanya. Tapi falam narki falam nara fi amri dunia wal akhirah ablahu min azhadi fi dunia. Maka tidak kami lihat pada urusan dunia dan akhirat yang lebih sempurna daripada zahid di dunia. Yani kamu ikut amalan mandum, tapi hana kamu kalon bak tentang urusan dunia dan akhirat yang lebih sempurna daripada zahid bak dunia. Maka zahid bak dunia adalah tertinggi dan lebih sempurna. Ya kena lebih orang zahid. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an, sa'altu Ma'ruf al-Qurhi radhiyallahu anhu anit ta'iin lillah bi ayyi syai'in qadaru ala ta'ati faqala bi ikhrajid dunya min qulubihim walau kana syai'un minha fi qulubihim ma sahhat lahum sajdatu. Dipegang oleh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an, lun tanyang Mbak Ma'ruf Qurhi, radhiyallahu an, daripada orang yang taat ke Allah. Lun tanyang tentang orang yang taat ke Allah. Bi ayyi syai'in qadaru ala tadi, dengan siri mana sesuatu mampu mereka atas taat. Boh orang taat ke Allah ngonpu agaknya sehingga puasa agaknya ada taat. Maka gitu di Ma'ruf Qurhi jawab bi ikhrajid dunya fi qulubihim, mampu mereka berbuat taat dengan mengeluarkan dunia dari hati mereka. Atai kami kebah dunia, diputibit dunia lamati yang ka mampu ke berbuat taat. Tapi menyodonya mancang lengket baate nyo hana mampu tak berbuat taat. Walau kana syai'un minha fi qulubihim ma sahat lahum sajdatun. Dan andai kata ada sesuatu dari dunia dalam hati mereka, tidak sah bagi mereka oleh satu sujud. Menyona dunia mubi ulam ate nyan hana sahih sujud.
Ana mazhab sujud di anas sanasa. Wa qala Syekh Abu Abdillah Al-Qurasyi radhiyallahu taala anhu, syakka ba'dun nas li rajulin minas salihin annahu ya'malu a'malal birri wa la yajidu halawatan fi qalbi. Faqala li anna indaka baitu iblis wa hiya dunya. Dipegang li Syekh Abu Abdillah Al-Qurasyi radhiyallahu an, mengadu oleh sebahagian manusia bagi seorang lelaki daripada orang salihin, sesungguhnya sebahagian manusia itu beramal akan amal kebaikan, tapi tidak mendapat ia akan manis dalam hatinya. Dia mengadu bak sidra orang saleh yang bawa ganyan gepubun amal kebaikan, tapi tidak mendapat manis di dalam hati. Hana merumpok mameh kebaikan dalam hati. Fakala megah jawab li sebahagian salihin, li anna indaka baitu iblis wahiyad dunia, karena sesungguh di sisimu itu ada rumah iblis, yaitu dunia. Karena kaidu lam ate di dunia yang kaidu rumah iblis, ya. Makanya yang kedua hana mame ibadah. Wala budda lil abi, wala budda lil abi ayyazura ibnatahu fi baitiha wa huwa qalbuka wala yu'asiru dukhuluhu ifsadan wala yu'atiru dukhuluhu illa fasada. Dan tidak boleh la budda, tidak boleh tidak bagi seorang ayah untuk menziarahi anak perempuannya di rumahnya. Wa huwa qalbuka, dan ianya rumahnya itu hatimu. Wala yu'thiru dukhuluhu ifsada, dan tiada berbekas oleh masuknya ke rumah anak perempuannya oleh kerusakan. Nyanhan berbekas, maka di ayah anak inong ganyan selalu dia diarah di rumah droi. Ya, nyan rumah anak inongnya nanti ganyan. Mana ke rumah pintu. Pintu. Itu putri iblis. Binti Sanina iblis. Di anna indaka baitul iblis wa hiya dunya, wa daruha di dunia. Ani ini di anna indaka bintu iblis. Ya, katanya li rajulin minas salihin anu ya'mala amal birri wa la yajidu halawatan fi qalbi. Faqala li anna indaka bintu iblis, ya, wa hiya dunya, karena sesungguh di sisi kamu itu anak gadis iblis. Nah sajan kata ni darah iblis, buatan darah iblis hati panai itu dunia. Cuma menyona ni darah di iblisan. Dan tidak boleh tidak bagi ayah untuk menziarah anak-anak perempuannya di rumahnya. So ayah iblis. Ya, ban. Maka hanyahan bagi ayah ya ziarah ni di rumah.
Di rumah Nina, toh rumah Nina, dan ianya baituha, itulah hatimu, nya rumah negara iblis. Karena kehidup dunia alamat dek, dunianya nan negara iblis. Ya. Wala yu'asiru dukhuluha imsada. Illa nabu. Dan tidak berbekas. Wala yu'asiru dukhuluhu illa fasada. Dan tiada berbekas masuknya iblis, tiada berbekas masuknya ayah, kecuali kerusakan. Ataiwo ayah kena baru mohon darah, nanti perusak. Maka rusak hati. Nyan ban bahasa urun tuti. Hati yang kapunuh dunia dalam hati, nyan adalah dunianya negara iblis. Cuma menyertai 3 jiwa ayah aja negaranya. Yang kai berusaha. Wa kana Abu Muhammad Suhail radhiyallahu an yaqulu yu'tid dahida saubal ulama wal ubad summa yaqsimu alal mu'minin thawaba amalihi wala yara fil qiyamati ahadun afdala min zi zuhdin alim min zi zuhdin alimin war'in. Nalah Abu Muhammad Suhail bin Abdullah Tasatuli radhiyallahu an, beliau berkata, diberikan akan orang zahid pahala ulama dan pahala segala orang abid. Thawabal ulama wal ubad. Gejo ke orang zahid pahala ulama dan pahala orang abid. Summa yaksimu alal mu'min thawaba amalihi. Kemudian membagi-bagi atas orang mukmin akan pahala amalannya. Wala yara fil qiyamati ahadun afdala min dzi zuhdin alimin wara'in. Dibagi-bagi ke orang mukmin pahala amalan. Yang berkali Abu Amlah, tidak dilihatkan pada hari kiamat seseorang yang lebih utama daripada orang yang mempunyai zahid, alim lagi wara. Ya, hana mesti dopi yang lebih amalan daripada amalan orang zahid, orang alim yang wara. Ya. Kabi'na husnul a'mali nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minad dahakuki fi makamatil inzal. Jroh amalan itulah hasil dari jroh kelakuan. Pakon jroh amalan karena God kelakuan dan bermula jroh kelakuan itu bahagian daripada tahqiq bak makam inzal. Pakon jroh amalan karena kelakuan hasil God kelakuan. Kelakuan God karena tahqiq bak makam penempatan, ditempatkan ganya oleh Allah Ta'ala bak makam zahid, bak makam abid, bak makam warak. Ya, ke sini. Husnul a'mali tawfiyatuha bima yajibulaha min syurutin wa adabi ubudiyatin lillahi ta'ala.
la litalbi haddin ajilin wala sababa ajilin wa husnul ahwal an takuna salimatan minal ilali wa da'awi mausumah bisiati sidiki wa tahakkuki fi makamatil izal. Huwa irtiwa'ul qalbi bima yundiluhul haqqu ta'ala fihi minal maqamil ulum minal maqamatil ulum wal ma'arif bihaisu yantafi anhu kulli shakkin wa raibin wa hadhihi salasatil mazkurah wa hadhihi salasatil mazkurati murtabbu ba'duha ala ba'din wa huwa makna ma yaqulu Imam Abu Hamid radhiyallahu an la budda fi kulli maqamin min maqamil yakin min ilmin wa halin wa amalin fal ilmu yuntijul hal wal halu yuntijul amal. Jirah amalan, sempurnanya amalan dengan barang yang wajib baginya daripada segala syarat dan adab ubudiyah bagi Allah Ta'ala. Bukan untuk mencari bahagian yang langsung di dunia. La lital bihaddin ajilin. Bukan untuk mencari bahagian yang langsung, yakni ajilinnya dunia, wala thawaba ajilin, dan bukan karena pahala yang tangguh di akhirat, wa husnul ahwal, dan bermula bagus kelakuan, antakuna salimatan minal ilali wa da'awil mausumah bisimmatis sidiki. Yaitu jirah amalan, sempurnanya amalan dengan barang yang wajib bagi amalan daripada segala syarat-syarat dan adab kehambaan, adab ubudiyah bagi Allah Ta'ala. Taufiahnya bertunai taufiah penuh. Jadi tanda beramalan berarti tertunai amalannya dengan segala perkara yang dituntut, yang wajib. Syarat, adab, menyebut syarat, adab sama dengan dengan tertunai adanya sama dengan jirah amalan. Ini kan untuk minta bahagian yang langsung badonya. Dia minta orang buat surat Waqiah cukup yakin ke. Tapi karena harap kaya, nyan haddin ajilennya. Wala thawabin ajilen, dan tidak pula mengharap pahala yang tangguh. Wa husnul ahwal, dan bagusnya kelakuan, bahwa ada ya kelakuan itu selamat daripada macam penyakit dan selamat daripada seruan-seruan yang berlambang dengan lambang sidikin, yang tertanda dengan tanda sidikin. Wa tahaqququ fi maqatil inzal wa irtiwa'ul qalbi bima yanzilul haqqu ta'ala fihi min maqamatil ulum. Dan tahqiq bak makam penempatan, yaitu irtiwa'ul qalbi,
yaitu tenang hati dengan barang yang ditempatkannya hati oleh Allah Ta'ala padanya daripada segala makam-makam ilmu dan makam-makam ma'rifah. Bihaisu yantafi anhu kullu syakkin, dengan sekira-kira ternafi daripadanya segala keraguan, segala syak dan keraguan. Wa hadhihi salasatul mazkurah murtabu ba'diha ala ba'din, dan ini 3 macam yang telah disebutkan akan dia yang teratur sebahagiannya atas sebahagian. Wa huwa makna ma yaqulul imam, dan itulah makna barang yang berkata akan dia oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an. Terus berkata Imam Ghazali, la budda fi kulli makamin min makamatil yakin min ilmin wa halin mu'amalin. Imam Ghazali tidak boleh tidak daripada tiap-tiap makam, daripada segala makam yakin, dan daripada ilmu dan kelakuan dan amalan. Fal ilmu yuntijul hala wal halu yuntijul ilma. Ya. Ibnu itu kurangnya bak husnul ahwal itu mana? Pak ya? Husnul ahwal antakuna salimahnya. Wa husnul ahwal antakuna salimatan minal hilali. Yani jroh kelakuan bahwa ia kelakuan itu yang selamat, sejahtera daripada penyakit-penyakit, dan sejahtera daripada dakwah-dakwah yang berlambang bisimati sidiki, dengan tanda-tanda kebenaran. Bekna dakwah nyulung kalaganya. Watahakuku fi makatil indar, dan pasti pada tahqiq pada segala makam penempatan yang ditempatkan dengannya oleh Allah. Huwa irqiwaul qalbi bima yunzilul haq, yaitu tenang hati dengan barang yang ditempatkan akan dia hati oleh Allah Ta'ala padanya daripada segala makam ilmu dan makam ma'rifah. Dengan segala kira ternafi daripadanya segala syok dan ragu, daripada syakin wa raibin. Syok dan ragu. Wa hadhihi salatul mazkurah murtabun ba'diha ala ba'din, dan ini 3 macam yang telah disebutkan akan dia yang terjalin sebahagiannya atas sebahagian, mengikat antara satu sama lain. Wa hadzal kalamul ladzi zakarahul muallifu rahimahullahu ta'ala naw'u istilarin ala ma qalahu fi zuhdi warraghidi. Dan bermula ini kalam alladzi yang menyebut akan dia oleh muallif rahimahullahu ta'ala itu suatu macam daripada penghinaan. Istidlal. Istidlal. Suatu macam daripada istidlal atas barang yang berkata akan dia pada ilmu zahid, pada tentang zahid dan pada tentang raghib. Zahid urang yang hana galak ke dunia, urang zahid dalam dunia galak ke akhirat. Raghib urang yang harok ke dunia. Empat beda kan? Raghib dengan zahid. Zahid, raghib udip dalam dunia cit, zahid udip dalam dunia cit. Tetapi di urang zahid ge udip dalam dunia. Tetapi ganyan hana galak ke dunia, galak ke akhirat. Di urang raghib, urang galak ke dunia, ge udip dalam dunia cit.
Tapi keakhirannya lui ke akhirat, mendapat gabai akhirat. Habat akhirat saja. Itu fikir. Dia dengar baik pegah akhirat, pegah butaan ini tu lui gaul baju belakang beri. Lui. Nya orang ragib. Orang zahid gudek saban dalam dunia, bu baju saban jauh belang saban cik, mengkat saban cik. Tapi nilai ibadat yang cukup tinggi bagi Allah Taala di orang ragib. Ada api tiga ada ibadat terpaksa ubud dan nilai bagi Allah. Pelam ibadat tiga ada nama hoseli. Nah model orang ragib. Puput ibadat ada kamu tapang dengan nak di hotel ni. Baru na do the hana mangat di dathe ka aku. Wa boleh buat. Aku ro higo do puranyo. Nyan ban. Nya kainan dan nabi. La tatruki dzikra. Wallahu subhanahu wa ta'ala